pamene adamuona abusawo adawafotokozera zimene mngelo adawauza za mwanayo. Ndipo onse amene adamva adadabwa ndi zimene abusawo anali kuwasimbira. Koma Mariya adasunga zonsezo namazilingalira mu mtima mwake. Ndipo abusa aja adabwerera ali kuyamika ndi kutamanda Mulungu chifukwa cha zonse zimene adamva ndi kuziona. Zonse zinali monga momwe mngelo uja adawauzira. Patapita masiku 3, nthawi idakwana yakuti aumbale mwanayo. Ndipo adamutcha dzina lake Yesu. Ndilo dzina limene mngelo adatchula Mariya asanayime. Uthenga wa Ambuye. Mwanalabirira koyamba pala kuti pasiku ya lero msiku ya Nyowani, mwezi wa Nyowani, chaka cha Nyowani, ansembe ya Nyowani, wapaya wa Nyowani, tondo wa Nyowani. Wati? Nyambande ya Nyowani. So chinthu ngati ncha Nyowani nukondongana na chithunzi mwakalili kabebi kakuti kabadwa lero. Njala kwa Nyowani, tumeso kwa Nyowani, pakamwa kwa Nyowani, tumongo kwa Nyowani. Ndiye kuti nayo nyamphande kukoneka tyani Nyowani. Bila pakali yako wewe unamungole yako kongole teka jasi. Niliyo wele kuti ndinalikire ngani ya mkongola. Nawe nakuti ndinalikire mawu ya Mulungu. So mawu ya Mulungu ya siku ya lero ni amina mawu yoyamba kwene. Mawu yoyamba ya siku ya lero akuti Chauta adauza Mose. So pali vampavira. Chauta Mose. Mulungu ndi Mulungu. Mose anali kusogole. So Mulungu apitira muri msogolere. Iwe msogolere Mose kauze Aroni. Kodi chifukwa nchani pasiku ya lero alutchula za Aroni? Aroni ndi banja lake ndi vana vake unali mtundu, inali banja ya unsembe. So nkhani ichokera kuti Mulungu. Aroni mwayona nani Mulungu wapereka mawu kuli msogoleri Mose kauze wani Aroni wansembe na banja yake. Ukauze Aroni kuti uyo Aroni na wana wake okodalisa vantu munjira iyi. Ndiye kuti ntchito ya Aroni, ntchito imene Mulungu anampasa, udindo wechimupasa udalisa kutemberera udalisa. So pasiku ya lero ndiye uthenga wamene ndifuna kuti kuno kwa Nyamphande lero nilalikire. Nawera kuno monga ni Aroni. Nawera kuno monga ni bani? Aroni. Aroni zina vana wake. Nero sote nawera kuno nineli ni muwendo nine mwana wanu. So mwana ali wanu akudaliseni. Ndiba mwazako kutathauza kuti Aroni na wana wake enze chisulo anali chida enzo musebenzesha Mulungu kuti madaliso yafikire vanhu. Ndiye kuti masiku ya lero Mulungu nane mwenjira yapadera, nikati mwenjira yapadera mwechinipatulira kuti ninkhale wansembe wanisebenzesha masesheni yonse petauke wanileta kuno
na cholinga kadalise mpingo wa Nyampande. So nawe kuno kuti Mulungu akudalise. Simba unapasa mamba. Mawa chilimbikiswa. Mvula ioneka lini? Mbeu maminda umu. Nanga vishewere kuoneka kuti vishewere. Aliyense ololesha opita mjira umakambona vishewere. Onanga wapeza panesali pa onioni. Chauta tidalise. Mvula ioneka lini? Mwamwe wanji tikaliwa mwe. Wayambako kadiongo ndengu. Mvula ndo wako patondo. So vuto ya mundu mmaluma kutambire fesi kuyandikira madaliso yungo kuwa jala chekumbu. Wewe kuruba yai ututumbula twaroko kapatondo jala tuliologwe na ngozi yai madaliso chintu choyamba. So mwe muli kuno osana mukuni mwatandawo mwera kuno kuchalichi kuzope mphera kuti aya sundime badonsa anga donse ndime koma kagaula gaula olole shisoni kuti ndeko nisi so Nyampande tulo yayi paya fika lomba nthawi Nyampande ufike lomba pala pakuti lomba unaluntha nzeru zapadera chikulu ngako nchinji ndiye pakufukafuka Nyampande twatutontho tukalulu tuleke lutakuli nzovu lutakuli bafa koma tumvula watangwanikana toka utangwanikati anuweyo lolesha chikulu ngako pavonse nchinji madaliso mamene mwawatu kapati madaliso mvula ili mamene mwa madaliso mvula ikalokwa ndiye kuti tipasa madaliso tili nebwino tikalima bwino tinkhale na vishewere tikankhale na vishewere njala kuliye tikankhale kuti njala kuliye ndiye tipabanja pali mtendere kuliye kumangamanga kaviri katundu nikuya kwasa ondiwelele madaliso ndiye chintu chikulu ngako. Nyampande tulo yayi chintu chikulu ni chinji ng'ombe ulankhale nazo, mbuzi uli nazo, kuku uli nazo. Sombanga ndimvula zakachira kuliye manzi kuliye ng'ombe zimwe chinji mbuzi zilye chi pati ndiya matepo ya yuminatu na mvula yolokwa lini yophukira lini soti matepo. So chingalete vonse kuti vinkhale m'malo mwake madaliso ndaswa inalawira Nyampande tulo yayi lutapa chintu chikulu.
zande tulo yayi utapa chinthu chikulu pempha madaliso nsiku yoyamba mwezi woyamba mchaka cha nyawani utapa chinthu chikulu ngapemphe madaliso kuchechi kuliye kuyakina kuchoka madaliso ni kwa Mulungu mchovelenga choyamba Mulungu akuti akusungeni akudalitseni akukomereni mtima zonse izi ni madaliso tikati madaliso tukamba kuti zaulere mafuno abwino ochokera kwa Mulungu zabwino zokha zabwino moyo wabwino mtendere pabanja vitukuko pabanja viluchitika ngala bwino maubale yakuno bwino mtendere nchifukwa chake na fotokoza koyamba pa misa kuti lero mwapadera tukumbukira soti siku ya mtendere ziko lonse lapansi mtendere soti kambokamba mtendere kwa tutandauza kuti nkhondo kuliye koma tikakamba kuti mtendere tukamba kuti zonse zili bwino ubale uli kuno bwino ubale no mikangano no kuyambana tingasiyane maganizo koma timvesesane timwishishane tiyambire kushanga chinji tumvula mwatuona nituchitikangani draft apo tiyambire mbewu yanji minisi vincheverete aliyoshanga nshala nazo mwanamwechi timuchira mbuya fuka December 25 zalo wakali pasi sombalero kwa watu mwakulalindira abambo neti tiyambire mbewu yanji akazilomba magaza titende kuyaza tiyambire sunflower so wewe fulani mutu rombo mwanarume ambo madamu amba mafuta endeleza nanga lomba programu wako madamu kuti mwanarume ni programu mwanarume samara mwanarume wakalavira teke mwanazo zitikira to aparume wangu nani yakulavira Mungu basogolo sala de Mungu sala tungangalelayo kwa masoda bamba bilaka kindu chikuru malapa watu kuru bayale kindu chikuru ngako basogolo so mukakambishana tetyo akazenzera maganizo yakine mwe mwarume mwenzera maganizo yakine posirijira mwakuliza koma ngati mukangana ndiye kuti ndi piki na piki doli piki na piki doli mupikisana lomba naye mwana kazata nane mtu wa mandala mukayamba tetyo ndiye kuti nkhani yakulalikira pano abambo ya mtendere yakufukira ni uthenga wanu mtendere tikapokana tetyo ndiye kuti pang'anda zitivu mtendere watu kamba pano pathupi ya munthu ufuni kwapezeka mzigawo zitatu mtendere na kambakale kuti mtendere utanthauza ubale uli bwino ndiye mwana masulira mtendere utanthauza chani ubale akumbuka kuti ubale withu uli makora ubale watu uli bwino so ngati ubale uli bwino ndiye mtendere uli so mtendere ni ubale wabwino mwe atata amamba mulalija chani ubale uli chani pakile pano ulalika uthenga uyu kwenze kushana zero ukani ngaya message yene yona uonelekani ya kuleta message 01 so manje unalalika kulalikira bambo mufunikira kuti ukonze pala palili bwino pala
tikambishane nkhani zikabana natilamira bwino ngati bwino mukyoka pakamula neka lomba mawu yakamuluta uko yekuti lomba ubale wakijiji wasokonezeka. Ubale ukasokonezeka mtendere wasowa chifukwa chake pana abambo olalikira za mtendere nofunikira ngapa Kristo mulimo. Papa Paulo wachiviri erabira mbikalata bake kuti pali mtendere kalongosi wake wa mtendere ni chitukuko. Kalongosi ngati mtendere ni mwanalume, mwana mwabyala mwanalume, wakavyalika wachiviri mwana ni mwanakazi, ula wavyalika mwana mwanakazi mulongosi ni chitukuko. So pali mtendere chimvwiri cha mtendere ni chitukuko. Ngati pang'anda muchito chomerera kungocheveta muchomerera kungokoshana muli menthawi zanji chetolo pano pakulalikira wati mwana lakilira kale eruta likwawo mukuyako kudakwawo kula kwawo kwechiruta chifukwa chakuti pang'anda mtendere ubale wabwino wakuda. Solomba bana 5 wamunjikira mwanalume kai mpindu yale mwanakazi kuiona lipa so nakusikiye Solomba mwana wewe ndinja bona kubonoka ukalilomba ubyosi lishiramwa fundo yaba palimganga mabanja bali society limuno ndiri mabanja muzikonshe ino ni 2025 muntu kukalini mwemwe tolera akazi wanu uyu mwana ni wachitatu wachikali mozi yokwana lili mwemwaye yambira kulima pali vuto ni pali muzikonshe pali vuto ni pali pali pakine pamene ubale network ilini bwino konzani pamene mukakonza mpeza ndi chituko chako yani leva ndikira majerasi nikafuna chakula bimizira vikulu zondilelesha utundule vanhu avana koma vuto yagane weka osati kusonda vanhu viku wai tutukukalika mtendere. So ningalume zina zigawo zanakamba zitatu nikati mtendere ubale wabwino alina ubale wabwino. So nikamba kamba mtendere zetu ali mulungu. So uyu mulungu lomba chigawo choyamba pa moyo wa mundu mtendere maganizo fundo yoyamba maganizo mkonkhala chinji mtendere. Uyo njalo meyaye mazi naika mbapa msijao simuka sana oshito zizimuka chifuwa msimuka ndiye kuti nambala imene mwaimbayi sikupezeka padakali pano alume network ilivyaki mtendere maganizo alume peace in your mind yechizo yapa mtendere maganizo na mawani leo wansente nawera kuno kuti ndikulalikire ndi bwino mumbo bwino muthokoze ndiye kuti ndanyamukana mtendere maganizo abusa pamusenzera kuno panya mbanje mtendere maganizo mtendere asogolere wa station ino mtendere kuni mtendere uyambire maganizo ukambira maganizo olo upereka moni mawu nokakoti yani upereka mopasolo kwasongozindikira mweonapo vantu ngati mutu muliye mtendere ino nthawi mwakumana mwachimakoti yani kuchwa malomba
tikambokamba kuti mtima pa ziwalo zonse zali nazo munthu wayi tikomola mtima tulapira nini kuti mtendere mmendo wayi tulapira nini kuti mtendere nkhokola mtima ndiye chiwalo maganizo yasu yonse vochitika vonse vunkhazikika pa mtima so tikambolabira kuti mtendere mu mtima tukamba kuti mtendere pa chikhalidwe chako mtendere pa behavior yako chifukwa behavior ya munthu inkhazikika pa mtima zasweka nyinji mulabira kuti abusalala mtima wawo mulabira lini kuti nkhokola yawo ili lini bwino mwaimba lomba mwamvesesa lomba kanyinji tulabira kuti vala mistress vala cheya vakwaya mtima wawo ulilini bwino mukamba lini kuti nkhokola yawo ilini bwino chifukwa chakuti mtima ndiye chikhalidwe cha munthu so tikambokamba kuti mtendere mumtima tukamba kuti chikhalidwe cha Yesu munthu chimvera mtendere chikhalidwe cha Yesu chisogolerewe na munthu chosirichira cha namba 3 esakuyendera pamodzi paliyo osalira kukula cha namba 3 tikati mtendere m'maganizo mtendere mumtima chosirichira chigawo pamunthu mtendere unkhale mu mzimu wake mtendere m'maganizo in your mind mtendere mumtima chikhalidwe mtendere muzi aliyense ali munthu ana mzimu so tikati mtendere muuzimu ndiye kuti mzimu wangu unkhale na ubale wabwino na Mulungu zikatizhanikapo ndiye kuti pali mtendere so izi zonse zitatu zanatchula maganizo mtima mzimu ngati zili pa ubale wabwino ndiye mtendere so ngati pang'anda mwanalabirira pano nkhani mwachitoyipanamika kuti tikachoka kumisa yanyuye tizekambishani ndiye kuti ivi vitatu vanakapa pali chimodzi pechichangwanisha chimodzi chisokoneza so nkhani Roma mkambirane alabire kuti mnewa walume wangu inisokoneza maganizo apa kweza alabira kuti ngati chimodzi wachitangwanisha ndiye kuti ndipo so mpaka zolabira mikangano yabwaona ndi alume ndakwanisha maganizo chifukwa chakutangwanishani ona message echokera kwa bishop ili pomuyandikira so apa I think lero muthokoza muri vana muno ati so baza dona utenga bishop othokoza echitamisanja bishop othokoza akulaku mwapa muri vana muno Nimabozi baba. Aha. So kabeleka la message kakaona kazi. Ngatangwanisha maganizo. Akatangwanisha maganizo mtendere wa sawa. Osirijira Paula lini. Utenga wale wachokera mu Luka. Akuti Amai Maria anasunga zonse mumtima tachimbwa chinsenga icho Amai Maria anasunga zonse ezisunga muno na kumasulira lekale aliyokambe kuti esunga zonse mukhokola esunga zonse mumposi ezisunga zonse muni pali phunziro apo kusunga zonse nyamphande kutanthauza chisisi setili muzi woshe mazimati azibambo kali yechisisi muliko palevo yake ngati ni phone yuchachinga ndingamwelelero pa 5% chisisi mwachilili posilichira penepeni 100% so kuchoka pa 100 kufika pa 0 mwenewe yasumuli muno mtondo chisisi mulibali azima yapakwaya chisisi mulibali nanga seta azima ikiala setili ukuvulu nkhani ya chisisi libali
koma tikaliolowa na misa mwango kumana mama mwambate mwamba Amayi Maria masiku ya lero atipase kunziro anasunga zonse kusunga osakaya kutaya kwenda uza mulomo ndiye kutaya mulomo ikati mulomo kamba jedo ndiye mulomo ozani mulomo wamuona wababa ulalilali ena mlango je mhanda leo ngula kwa lini mboga kama soti ya hii misa tukia mpaka woza chozi hoja nawezi yakine tuvuta basi posishile mwakuwa so wakuwisharume ni bani mwana kazi kai bametozi bali mwakuwisha bana mshike Amayi Maria anasunga zonse mumtima mwa ipunziro iyo chisinsi amba nimafunja kwa matondo nikati chisinsi ndanda zaza vyake mutanda zali kuti alume ojakazi madamu mulamwala likila abambo chisinsi so chisinsi yakijite pano neo niko na programu kaite kwa tano mapano kalioziva iyi programu ni nayo ambuye langu elikenda kwa ndembo patondo soka mazuro nokoto chako kuliye bana mulo makula ko mazina ta bambo kama chichi paka utukutuziu yo basi wende wamkazi wangu mara nilila bambo chisisi jimasulile tukwino bamenya ko aruma pidirije kujita ufuita ndia chisisi na mradi masulile kwino bambuige mwi chisisi chako la bila baba ko mwana ungo pidirije chita biba ataka chisisi kalilana ni pansi mali uyu kutukutuzi lomba igayoga dabuga basi okuti werani muze muzitolere mweka alume banu alibu yulira jambi imirire kumbera kwa apostoli kumbera kwa apostoli